maboko siku van'wana va ku maboko day namuntlha siku leri ra ku wisa leri hi nga nyikiwa rona hi president wa hina lava hi rhandzaka hi mbilu ya vona hinkwayo va ku hi ta wisa namuntlha loko va ha swi vula swi twa li nga ri siku leri le kule ngopfu ri nge fiki hi leri ri fikile i holiday namuntlha vanhu va wisile mphetsa la ni nga kona ni ku tisela na ngona ku Afrika Wa Vulavula ni ri la studio 1 Masingita Mall hi le Giyani hi laha hi nga kona eka siku leri vayingiseri wa Mganano FM mintuku sikunkulu eAfrika Dzonga siku ra ndivalelano ku nga siku ra vu-16 ra n'hweti leya ya N'wendzamhala ku ta ku ra ntirho wa tiko hinkwaro lowu nga ta wu rhurheriwile a Thohoyandou eka xifundzatsongo xa Vhembe eka masipala wa Thulamela laha president wa tiko va languteriwaka ku va koho ku va ta andlala mbulavulo wa ntirho wa siku rorolero mundzuku se loko ha ha ri ka mhaka leyi ya ndivalelano namuntlha ku ri ravuntlhanu ma swi tiva ku loko zo ku va ravuntlhanu i nkarhi luwa wa ku va na xivutiso xa muyingiseri ni khome xivutiso xa muyingiseri laha kambe xivutiso xa muyingiseri lexi ni nga xi khoma xi lehini tatani Cindani leswi xi nga leha xivutiso lexi xa muyingiseri a hi sungule hi xavisa ivi se hi ta vuya ni xi hlaya kahle hi ku loko no xi hlaya ni kha ni tsutsuma kumbexana swi nga hetelela vayingiseri va nga hi twangi kahle ku muyingiseri kahle u te yini se hi ta ku rhamba na wena u nghena ka 0860 002543 kumbe u kandziyisa rito ka 0657443911 kambe ke ni nga se ku hlayela papila leri ku ya hi laha muyingiseri loyi a nga ri tsala ha koho a hi sunguleni hi basa laha hi sweswo muyingiseri wa Mganano FM muyingiseri a nge i kombela ku hi landzelela mhaka leyiwani i ri ha ri ka moya wa timhaka ta ndivalelano i lava ku tiva ku nga va ku ri yini lexi xi nga endla leswaku un'wana wa n'watipolitiki a ku a Giyani ku ta sala ku ri marhumbi naswona loko a languta wa swi vona ku leswi endliwaka a swi fani na leswi swi endliwaka ka tindhawu tin'wana xikombiso Giyani i ntsinda wa xifundzatsongo xa Mopani kambe a swi tikombi ku ri ntsinda hi ku loko vukorhokeri byin'wana byi fane byi ta Giyani ve ri byi yisiwa Tsaneni kumbe byi yisiwa Phalaborwa hi ku a Giyani i kule ku va kule njhani loko vanhu va ha ri na Lebuwa vanhu va ha ri na Gazankulu vanhu va ha ri na Venda a va suka ka tindhawu va ya ka mintsinda ya vona naswona loko mi ku i district hikokwalaho ka yini ku nga vangi na xibedhlele xa Letaba xi nga vangi xi nga kwala Giyani xi va district hospital a ku nga ri Nkhensani xana ku nga va ka ha ri roho pfhumba reriya ra ku Giyani yi ta sala yi ri marhumbi ke xin'wana lexi ni lavaka ku xi tiva Khalanga i ku hi hanyini malembe lama ya nga hundza hi ri Vatsonga-Machangani kambe masiku lama ku twala ku ri na hoyi loko un'wana ku i Mutsonga un'wana ku mani Mutsonga mani Muchangani un'wana ku mani Vatsonga-Machangani hikokwalaho ka yini swi fanele swi va tano nako i va mani va vuyeriwaka hi ku avana kokoloko nako swi onha kwihi ku va hi tlhelela ka sweswi a hi hanyisa swa Vatsonga-Machangani loko mo languta a Giyani xikombiso Khalanga ku na biloho ri nga thyiwa Sunduza loyi a nga wa ka Malamulele ka Minga ku na xikolo xi nga thyiwa IK Umayo ku nga xikolo lexi xi yimelaka ve le Mhala xana hikokwalaho ka yini hi fanele hi ti ava swi hi onhela yini naswona va hi avaku va va kha va lava ku fikelela yini loko ha ha ri ka moya wa ndivalelano a ni ta tsaka loko a wu languta sweswo ha vumbirhi ka swoho wa n'wina xikalavito kwala ni nga koho ni hlayini hi sweswo va ka yini a ni tshembi ku swi lava ku ni tatisa nchumu kumbe ni hunguta nchumu mi swi tweli se hi tirhisa ndlela yaleyo yin'we kumbe tindlela teta ta ntolovelo ya ku sungula mi bela riqingho ka 0860 002543 kumbe mi kandziyisa rito ri nga hundzi minute hi 065 744 3911 tsundzukani
sikunkulu Afrika Dzonga khumentse vun'wenza mhala siku leri khale ni ka khale na ku ri dingani loko ze ku fika leri siku va vhe va swi tiva ku khisimusi se yi kwala sweswiwani i reconciliation day siku ra ndivalelana se vengeri loko hi ka hi languta swoswoleswo swi nga va swi vula yini eka hina tanihi rixaka ku ya hi laha muyingiseri a nga vula ha kona a ni ta tsakela ku hi tlhelela ka maendlelo lama ya ntolovelo ya ku hi hatla hi nghena mhakeni hi vulavula hi ku kongoma hi nga jikajiki a hi vulavuleni hi ku kongoma hi yaleyo mhaka va ka hina 0860 002543 mi kandziyisa rito ka 065 744 3911 kumbe mi tirhisa handle ya X Afrika Mungana Afrika ya C xivutiso lexi a reti wo sungula muyingiseri hi loyi enhleka mpfukeni botset hi pfukele hi ngovo kona xikulu okay ya dila ka miyesi botset a ni la ku kombisa ku i ntiyiso ku like a Giyani swi neglectiwini like vanhu va Giyani kumbe Mopani kumbe Limpopo yosi yi cukumetiwini loko mo languta ka ti-political parties hinkwato chekani KZN ku na Mangosuthu Inkatha i cultural party traditional party ya ntumbuluko hi ndhavuko wa vona so hina a hi na ximoko na ntsan'wisi mara vanhu va laniwani vanhu va Giyani va tshika ntsan'wisi namuntlha va lava ku sola vanhu van'wana se a swi nga vuli ku hambiloko hi swi tiva botset ku like Nelson Mandela na party ya yena va fike va pfuna vanhu va South Africa ku va hi va ka new democratic country mara hina hi ri Machangani hi ri Vatsonga a hi fanele nga tshikangi party ya hina so we can't blame vanhu Mapedi vanhu va le Tzaneen hi nge blame vanhu va le Tzaneen se vanhu va le Tzaneen botset me ni twini nto msine hi hatsa hi nghena mhakeni hi xivutiso xa muyingiseri xa kongoma xi kongoma kahle ku ve ri Giyani ku ya yehe yi ta sala yi ri marhumbi swiboho tindzawulo leti a ti fanele ti ta Giyani a ti le ku teni hi leswi a vulaka swona se xivutiso ku hikokwalaho ka yini se a ku na loyi a nge i blame mani la i vutisa ku swi vangiwa hi yini a nge ri va mani va ndle yini i ri swi vangiwa hi yini yana a nga ti a nga ta suggestion yana i vula ntiyiso botset i ntiyiso swi vangiwa hi ku hina in government ka ti-position ta le henhla a hi dominate a hi talangi that's why na meyara o deployiwa ka vanhu valava whether i college Chavani whether Mopani whether i Greater Giyani o deployiwa hi Mapedi malama that's why a ni nga la ku vula a ni nga la ku swi vula a ni nga la swi generalize vo deployiwa se vanhu lava va deployaku the political leaders i vanhu lava va nga ri care na Giyani that's why vanhu va Giyani va ri hamati botset se ta pfuka hi nga va ku na mati okay a hi sunguli la botset i mani a nge ti Giyani yi ta sala yi ri rhumbi i Mupedi no i Mchangani wa ka hina a nga swi vona la nga swi vona ene i lo swi vona kumbe i lo swi vula no i lo swi vona i va a swi vula ene i vone yini i vone maka i va a kha a swi vona ku there's no service delivery that's why loko mo tshete ka yoni swi vula ku swin'wana swi mi hundzeli botset ku ya hi muyingiseri loyi a nga vula a nga ri Giyani yi ta sala yi ri rhumbi i te Giyani yi ta sala yi ri rhumbi hi nga se nghena ka xidemokirasi lexi hi nga ka xona se xivutiso i ku a vone yini loko ku yi ta sala yi ri rhumbi a vone ku like vanhu va Giyani a va pfuli matihlo va vona ku va leadership leyi nga ta next time leyi nga ta va tirhela first priority ya vona ku va ku ri ku hluvukisa vaakatiko va Giyani mali yin'wana botset sweswo muyingiseri umngana lona FM akomba ndlela nakona ku Afrika wa vulavula hi ku haxela twik suka a Masingita Mall eGiyani un'wana muyingiseri loyi nhleka Inhlekani bot khalanga minjani epfukile papa minjani
Porque mungo ni nghena mhakeni tanihi xikombelo xa n'wina. Im- Ni pfumela ku vuyingiseri a nga va a vutisile na ku va a swi vonile hi ku un'wana na un'wana loko u pfula matihlo a nga swi vona. A swi vona njhani na? Giyani a yi hluvukile before ku nghena xidemokirasi. Loko hi langutisa sweswi ku nghene xidemokirasi swi tikomba ingaku a ku na nchumu lexi xi tirhisiwaka a Giyani. Lexi ni kotaka ku xi vona ku ngo va tirhobotonyana ta timbirhi leti ti tirhaka kumbe ti nga tirhi kwala patwini lerikulu. Loko mi langutisa lomu a ku yo fanele ku endliwa ti-touch up ku va swi ndlandlamuxiwa swi ya emahlweni a ku se tshama ku khumbiwa nchumu kuma ku na miako leyi ya khale leyi a yi ri kona a Giyani a yi na mulanguteri hi ndlela yeleyo. So muyingiseri u ta va a swi vonile ku na swilo leswi swi nga ri ku fambeni kahle kumbe a twe ku pfuta mahungu hi ku ya hi swivulavulo hi ku swivulavulo swi tshama swi ri kona. Se swa tikomba a Giyani ene swilo leswi swo fana leswi a swi vulaka muyingiseri ni langutenyana ndzhaku ni kuma ku aka ka Malamulele a va ri na problem yaleyo. Ndhawu liya hinkwayo ku ya fika vo Saselemana ku ya le a yi vitaniwa Thohoyandou. Na tsundzuka nkarhi wun'wanyana a ni nyike mhani khadi ra mina ku va ri tirhisa onge loko va dirowa yi ku Thohoyandou ni ku humelela yina. Se loko ndhawu hinkwayo yi vitana vito rin'we vo fana Thohoyandou loko va yisetela swilo swi lava ku na munhu loyi a monitoraka va yisa endhawini yin'we xi ya gandlana ni twe ku boxiwa vito ra Tsanini. Swi vula ku ri loko va yisa swilo ku ava la monitoraka ku ri leswi hayaka Tsanini na leswi hayaka Tsanini ku humelela hi laha hi ku mi ta kuma ku area hinkwayo mi kuma ku se yi vitana Tsanini hi ku ya hi leswi va nga yi demarketisa hi swona. Se mi ta kuma ku hi swin'wana swa swiphiqo leswi swi endlaka ku swilo leswiya loko swi yisiwa loko vukorhokeri kha byi yisiwa loko ndhawu hinkwayo yi kha yi vitana vito rin'we loko va ku hi ya Tsanini vo twi nga ku lava va nga ku languteni hi ku lava a fa va languta hi ku va kha va tiva ku Tsanini a hi yona ntsena yi nga mopani mi kuma ka ku swi tekeli enhlokweni kumbe va nga mhaka na swona kumbe vona va le ku kambe tsinda wa mopani i Giyani. Se leswi a swi vutisaka muyingiseri la sorry ku mi nghena non'wani bota mina leswi a swi vutisaka muyingiseri swi fana na ku loko u ve ntsinda wa mopani i Giyani swi vula ku swilo hinkwaswo leswi va nge swi ya ka district swi ya Giyani a hi swona swi vula ku loko va ku fanele ku va na district hospital a yi fanele yi ri Giyani loko ku va ku tihofisi ta maphorisa ta district laha ku tshamaka vanhu vo fana na va Major General Mashava ti fanele ti ya kwihi a Giyani. Loko va ku hofisi ya Home Affairs yi fanele yi va Giyani yi fanele yi va ka district swi vula ku yi ya Giyani. Compensation fund loko va ku hofisi ya vona yi fanele yi ya ka district yi fanele yi ya Giyani. A ka ha ri na ku yi ta ku va ku yi ye Tzaneen yi ye kwihi. Se mi ta kuma ku laha ku le ku tlangeni ka muravarava wa ku Pet Khalanga u le hansi ka mina hi yena loyi a fane a overlooka kumbe a swi vona ku swilo a swi tshamanga kahle mara hi ku Pet Khalanga wa ha tshamisekile no nyika xikombiso swi nga hanyi hi ku Pet Khalanga wa ha tshamisekile u le ku dyeni hi nkarhi walowo that's why mi vona vanhu vo tala loko va suka ka tipolotiki hikuva va sungula ku ta vulavula hambi va tshame malembe na malembe va ku system yo karhi a yi nga tshamangi kahle hi ku nkarhi lowu va nga ku benefiteni vanhu a va swi lavi ku vulavula loko se va twi nga ku hey se laha nga ku ta za ku nuha kondo ri twiwa hi mani na mani hi laha se hi sungula ku pfula ka milomu hi vulavula ku na munhu la nga tshama hi timhaka a ti tivaka a fanele ku landzela ti-channel a fanele ku kaneta ku ri leswi swi nga yali leswi a swi yali mara a nga lavi ku vulavula hi nkarhi lowu mi nge ni tsutsuma ni hundza kwala miyaka leyi n'wana a nga hi vutisa hi leswiya swa ku Vatsonga-Machangani swo tikanyana ku va vanhu va tiva ntiyiso kumbe leswi a swi fanele swi va xiswona a ni la ku ta byela ngopfu ka swona mara ni la ku ta kombisa ku loko sweswi loko ni nghena ni te Khalanga minjhani loko a ni fika ni ku mun'wana ti minjhani na n'wina mi ta ni kaneta ni ku yo ku ni vitana mun'wana ti hi ndlela yina i ku ni twisa ku a hi le ku swi twisiseni ku ri Machangana kumbe Vatsonga i swivongo leswi swi tirhaka kumbe swi hi hambanyisaka hi ndlela liya that's why hambiloko ku ri ku munhu o va Amaputi kumbe Namibia loko xivongo xa yena xi wela ka Vatsonga u ta va Mutsonga ku nga ri hi mindzilikano leswi hina hi tivaka ku vitanisaka xiswona mi twa munhu a ku hayi laha ve le Mozambique a ri wa ka Chauke u lava ku byela munhu wa le Chauke ku ri wena u Xizambhekwana mara i xivongo xihi hinkwavo i va Hlengwe kumbe hinkwavo hi ku hi u titwa a ri wa le South Africa hi ku twisisa ka yena u lava ku ta rhukana Chauke un'wana loyi a nga le Zimbabwe hi ndlela yeleyo so vanhu a va twisisi ku hi ku twisisa ka mina i ku swivongo leswi i swimbirhi ku hava munhu a nga vitaniwa ka Khalanga mun'wana ati ku ri ku a nga tekiwanga ka xivongo lexin'wana n'wana n'wana u fanele a vitaniwa hi xivongo xa yena hi nge katsani kumbe ku katsiwa ku ri Matsonga-Machangana ku ri ku a swi fambisi swona
vanhu lava nga Machangana va ti tiva vo tala va vona swivongo swa vona ha swi tiva hi nga swi vulavula even that's why mi tshama a ndzi tshama mi twa va ku na ku tivana ka Vatsonga-Machangani mara hi nkarhi wo tala va Machangana va na mintirho ya ku tivana ku na ku tiva a hi tivaneni a Machangana kwini ku ri kwele a provincini kumbexana a Limpopo so a va ti tshama va katsa hikuva va ti tiva hi mpela hina hi a Machangana a hi ti katsi na Vatsonga va ti ntsena loko se hi lava matimba ya ku twala hi ri na ntamu hi ku hi lava ku ti katsaka ku ri hi Vatsonga-Machangani so vanhu a va tivi ku i swivongo lexi xi vulaka ku munhu u le kwini kumbe i rixaka munhu inkomu nemetwile botomeni khensini so Income 0860002543 nakona ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM ka ku tisala wona ntirhi le Benstone namuntlha again hi laha hi nga koho ya va tlhogomaka ta mahungu namuntlha hikuva ku ri holodeni swo vula ku hi ta fambisa sweswi ku ya fika kwele ka awara yan'we hi ndlela yoyeleyo a hi ku tumingisela wa mina 0860002543 nakona ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM hleka minjani ni mihleka nsi hi pfukeli papa minjani makali munga tana ni khale ni hilava li a yi tangi na mina yi tela kahle leyi tata Ntsevu a ni tshembi ku loko swilo swi endliwa hi va hi ri kona leswi endlisiwaka xiswona inge hi loko ho nikiwa report ku tanihiloko mi ri Matsonga mi ta endla leswi mi hanyisa leswi hikuva loko mo swi languta swi swa hina swi sala ndhaku inge ho ti tsan'wa hina hi khondla mavoko hi ti nyika vusiwana ku ri ku loko ku ri ku freedom na yona yi chava hina twana sweswo mi nga swi vula ku mpani yi wela Giyani swi ri yona district kumba laha ya ni swi vonile hina inge ho tirhisiwa hi mhaka ku ha chava ku yimela swilo swa hina loko mo za mi vona ku ri na hoyi ku na ximun'wanyani inge a wu tshamisaka kahle wu za wu attendiwa swi endliwa hi ku na un'wanyani a nga kumiki xiave ko dyela hi yena a tlakusaka nhloko na leswi swi endlaka leswi a swi twa leswi hambiloko hi karhi hi vulavula mi swi twa kahle va ta mi byela ku a vula sesi munhu a ku endlisana rito ra sesi ri yimeli munhu wa xisati n'wana n'wana ka va ri tsongo hi fanele hi swi teka why mi chika mi ku n'wina mi ku muhaja malume a ni tivi n'wina ka ri na mina vona kokwana wa xisati n'wina no hava n'wina mo wana mahaja malume xi tsenga xexo mi swi cukuhotela n'wana hexe ene loko mo swi languta lahaya inge hi hotela ku ta vekiwa ku lexi mi nga ta xi kuma tekani a hi swi koti ku lwela ndhawu ya hina vona leswi swi nga ndliwa hi tatani kuna ku va tekile veri ku na molo hi leswi hi swi lavaka mara swi tsandzeka swi hi na mali yo tala ngopfu tanihiloko hi ri Matsonga mara a hi swi lava ku rimela Vitsonga bya hina kumbe Machangani ene loko mi twa munhu a ku mina a ni Machangani ni Mutsonga loko ni lava ku ta tiva ku Vitsonga byebyo byi vulavuriwa ku hi swona mara ni byeleni ku vito ra bava kumbe tatana Xitsonga xi kwihi ka marito lamambirhi ala hikuva a ni voni nchumu lowu nga suka ku wu hi holovisa loko demarcation yi endliwa leyi nga endliwa nkarhi walowo yi vi yi hahluriwa vanhu va ya ka mpani vanhu va ya thoyandou mara loko a thoyandou sweswi hi nga kuma municipality wa hina wa hi tshika ku yimela swilo swa hina a hi swi yimelanga hi tekile mali hi te va yisa lavaya va ta hi tekela tiposition ka malamulelo hi swona na swi tiva sweswo mara wa mi tlhela mi teka mali mi yiva mali n'wina mi tlhela mi hi tlherisela vavhengeni a mi ri n'wima phela hi sweswo loko lava vutisaka va ku hi ku ta sala ku ri marhumbu kambe swivutiso i swivutiso swimbirhi laha xivutiso xo sungula hi xexo xa ku hikokwalaho ka yini hi koti ku hanya malembe laman'wana hi vitana
Vatsonga-Machangani hi nga ri na xiphiqo xivutiso xa vumbirhi ku hikokwalaho ka yini va ku giyani yi ta sala yi ri rhumbi un'wana ni rhumela hungu laha loko mi kha mi vulavula mi kutani papa i ri loko mo languta ka giyani ku loko mi languta thoyandou yi vuyeriwile ndzhaku ka xidemokirasi i ntsinda wa vembe yi na swo tala ku fana na xikombiso a ku high court yi ko a thoyandou i ncini xi nga ndla ku yi va thoyandou yi nga vi giyani yi nga vi dzanini yi nga vi kwihi se xivutiso hi sweswo i swivutiso sweswo ku hi fika njhani ka swiyimo swa muxaka wolowo wa ku sweswo ni ha ku nyika xikombiso a no ti vulavulela kambe un'wana i tiyisisile timhaka ta ku loko ka hofisi yin'wana na yin'wana ya labour ku va ku ri na hofisi yin'wana ya compensation fund kambe sweswi ni vulavulaka na n'wina hofisi ya labour ya le giyani yi hava hofisi ya compensation fund hi ku compensation fund yi le tsanini xivutiso i ku why laha ti hambanisiwile se i swin'wana swa leswi lava va nyikiwa vutihlamuleri a ku ri vona va fanele va kha va hlamula swivutiso leswi kambe ni khensile swinene loko mi tena tlhelo ra relero a hi tweni ni van'wana ku vona va ri yeni ka 0860 002543 tsundzuka miyingiselo me a ku rhamba ku u nga kandziyisa na rito ka 065 7443911 handle ka sweswo u nga tirhisa handle liya ya x ya @Afrika Munghana i x handle leyi u nga kota ku yi tirhisa i kota ku ta na n'wangulo wa wena hi ndlela yo yeleyo 0860 002543 nangona ku Afrika Wa Vulavula ku na un'wana laha hi twa ncida 0860002543 ekutweneni ku hi nga kuma n'wana ri botpet giyani yi nge pfuki yi hluvukile yi fika laha yi faneleke ku fika kona loko ka ha fuma lama nga ku fumeni sweswi i Mhlavi a vula ku sweswo hikokwalaho ka yini Mhlavi kambe a hi tweneni un'wana mingiseri loyi nhlekani aye perfect njhani hi pfukele n'wina na minjhani hi pfukile lexi nga xi vona i ku hina Machangani hina hi hina hi pfalelaka a handle hi ndlela ya njhani hi ya hlawulana xikombiso nanti mablank vatere blank vatere i under ward 1 ya Giyani mara loko bya Eskom ya ri a venda why ri a venda hi under Giyani that's another councillor ya ka hina na mthini councillor ku Eskom bese laba list ya tikura sa mtsenyo hinkwaro no kanjani huku ko swa ya ku blank vatere yi wula a Giyani why su va laba list manje la swo hina Matsonga hina hi hash hi tisa ku hansi hi nge hi ndla hi van'wanyana a hi ku sapota nemetweni hayi sure but inko 0860002543 nangona ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana ri ntsevu timinati yi nga se ba awara leya ya n'wana mingiseri loyi nhleka aye minjhani papa hi pfukile n'wina minjhani epfukile a swi na nkoka ku ni to vulavula mhaka hi leti loko hina Machangani Matsonga-Machangani a ha hlawulani va hi sala va as long hina hi nga twanani a ha rhangeliwe hi va hi sava lavaya hi nga ta ka hi nga va vuli swilo swa ha ta tshama swi mochekile vona ni example leyi ofisi i timbirhi ku na ofisi ya vukorhokeri va ta ku byela ku ofisi yo ngenge yi le Giyani u ya Giyani va ku byela ku hayi ofisi yo ngenge famba Dzanini hikwalaho ka yini tiofisi teto ti avanyisiwa leswi ni ka lembe rin'wana nkulukumba un'wana a ri murhangeli kwalaya loko a ri murhangeli ku ze ku sunguliwa huyi ya ku a kumakiwa tiofisi tin'wana kwalaho ka vutlhari bya yena a lava ku teka ntsinda wa hina wu yisiwa kwini a Giyani ivi ya lava va nga tlhariha va hatla va swi vona nkulukumba wa kona a nga ha ri kona matimbeni sweswi i le kun'wana so ku na nkulukumba un'wana Nkovani Philippine nkulukumba luya vo n'wi sapota i hatla ku vona xilo so hi ku a ku na sapoto hina Matsonga-Machangani loko un'wana a ta hi pulani ya yena un'wana wa n'wi kokela hansi ku hayi loyi sungulele yini
so muyingiseri la nga tana swilo sweswo I swi vonile himpela mikhalabye lava loko va suka veti tiko ri ta sala Giyani ta sala yi va rhumbi so a va vula ntiyiso as long ha rhangile hi vakulukumba lavaya hina Matsonga-Machangani a hi khomaneni hi va xilo xin'we ku va kulukumba lavaya va nga ha yi rhangeli ra mina riti kwalani kambe xivutiso mi nga se famba a hi twanani kwala hi onhake kwihi swi fike swi cinca kwihi ku hi nga ha vi hi nga swi lavi ku hi wela ka ku va na sweswa ku hayi mani Muchangani mini Mutsonga hayi mani Mutsonga mini Muchangani i yini xi nga hetisa kwalaho a hi kha hi ti hanyela na valava nga hanya khale va hanyini kumbe a vo sindzisiwa va nga swi lavi I ku va hi nga ti tivi vumunhu bya hina ku hi le kwini I ku va hina hi nga ti tivi ku hi yime kwini loko as long hi nge se ti tiva ku hi yime kwini a ku na ku twanana hato un'wana I ta ya le sayitini un'wana sayitini ivi loko hi hlangana hi fika ti gembana ti huma xivaleni as long hi nga ti tivi ku hina hi va mani ma yi vona ni mi twini inkomba 0860002543 nongona ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM la ku ya mavhengeleni hi ta vuya yisa mahlweni hi twa ku yin'wana mhaka leyi mi nga yi khoma n'we ku ya ku hambanahambana ka tindhawu ku nga va ku ri yihi mi nga rivali 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 065 mina na wena hi ta vuya yisa mahlweni kambe ni pfumeleli hi sungula hi kandziyela 0860002543 nongona ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku tumingiselo me I nongona ku Afrika Wa Vulavula wu humelesiwa yi humelesiwa hi ncindani Eric Mabasa hi ndlela yaleyo problem ya n'wina Vatsonga-Machangani I ku mi avanini that's why na hosinkulu mi nga ri na yona se tona yin'wana do James Oupa Mula kusuka Agavaza antivi loko ku hi avanini mani hi twa vayingiseri ku va ri yini un'wana muyingiseri hi loyi nhleka Ayi minjhani papa epfukile a hi na nchumu ngovona mina ni yi veka so ni yi veka so vutheti ku na problem ya loko ka ha na kontombetani kumbe ku va ku kombetelana hi mavoko ku nge lungi nchumu na mbyela ni vulavula ntiyiso ku nge lungi nchumu why na hi mhaka ku a ve le ku twananeni ku Matsonga na Machangani loko a vo twanana va kha va xixima a ku ta va ku nga ri na problem mara a va twanani vo kombetelana hi tintiyo manje se hi ya kwini a mahlweni na ku hava la hi ya kona ku ta va ku ri swin'wana ntsena hi ta tlhela hi kuma ku tlhelela ku hluphekeni ende swo ka swi nga lavekiki and loko I ku va xi hi khomana hi va hi ri xiximo mi ta swi vona hi ta hlula swi swo tala ngopfu ni byeleni ku ka swivutiso leswi nga tisiwa hi muyingiseri loko a ku timhaka ta ku kuna Giyani yi nga ta sala hi rirhumbi timhaka ta ku va vanhu va vitana na mavito va ku mhani Mutsonga mhani Muchangani sweswo swimbirhi hi swimbirhi ka swo loko ho fanele ku khomana loko mi vula ku kona ku ta hi pfuna njhani ku ololoxa swiphiqo leswi muyingiseri loyi a nga na swona swi ri swimbirhi swi ta hi pfuna ku ya mahlweni maka why ni ku hi kota ku khomana hi mavoko loko ho va hi va hi kha hi ri na ndla yin'we hi kota ku hlamusetana ku fambisa kwini hi kota ku vumbana hi va hi ndhawu yin'we hi va ku va ku ri phati yin'we hi nga kota ku hlula ni voni ku ri na problem ni mi twini inkomu mhlumu ka na nchumu madapfungu fasi kari ku vona hi rhangana nchumu 08600025 xivutiso lexi se xi ta ni tikela ni ya ku yini mi khalanga vutisani general va xiphorisa ku loko vo va ri district office a Giyani timovha letiya ta ti highway yini timovha ta ti highway patrol ti nga ta Giyani mara ti nga ha ti Giyani ti ri ta district ti tshama Tzaneen I mhaka ya yini loko hijack-iwa munhu Giyani ku ta fane ku landiwa movha Tzaneen general hi sweswo I mani twa un'wana muyingiseri loyi nhleka Bothet papa minjhani na hi pfukeli n'wina minjhani okay Bothet mina ni Mvenda ne mara na ku kombisa xin'wanyana ni tshama Giyani swi tikomba onge Matsonga-Machangani a va tele timintsi ta vona lomu va humaka kona
i xo sungula xo fanele xi tiveka ku loko a vo tiva ku rimiso leri ri va ri nga tumbuluxa vona ri huma kwihi hi kona la a swi ta va endla ku va va xilo xin'we va kota ku khomana ni tshama Giyani ku na swo tala leswi swa ni vilerisa loko ni ri Giyani ku na post yin'wanyana moyisa n'wana nga xirafu a ku Gazankulu yi onhakile yi tekeriwe eku a sungula ku vulavula hi Unigaza University of Gazankulu hi yona na miri yoxe Pfumalaka University leyi nga tekiwa a yi ri kona yi tekiwile varhangeri hi nga vulavula hi varhangeri va vandla ro karhi hikuva varhangeri va vandla vona ya lamo a Giyani va tshama Giyani ku va kona timeyara timanejara ta Giyani va tshama kona kwala Giyani vona va ri yini hi swona loko ku ri pfumala na garage leni yo xavisa movha kona la hi fanele hi sungula hi lamu swi vula ku a va tivi lomu va humaka kona loko o ya a Venda hosi i yin'we yes ku na tindhuna ku na yini tihosi tele mara ku na hosi lenkulu ivi ku va na va swi tiva ku va huma kwini va swi ku timintsu ta vona ti suka a Congo ti ku Malawi ti ku Zimbabwe va kota ku ta Venda so xilo xikulukumba hi Vatsonga-Machangani a va ti tivi ku timintsu ta vona ti kwini kumbe va huma kwini hi vona va mani va ya kwini that's why mi kuma ku va tsandzeka ku valwela swilo leswi na swa vona kwala ka ku va tsandzeka ku lwela swilo leswi swi nga swa vona loko sweswi kumbexani no ka ni nga landzeleli ngopfu loko ni tshame ni teta na swi tsundzuka ku ni tshame ni vulavula na va NSFAS ni vulavula na va ndzawulo ya dyondzo ya le henhla na vuleteri hambi vo professor Tinyiko Maluleke ni tshame ni vulavula na vona hi timhaka ta ku pfuriwa ka khale ka Giyani College yi va rhavi ra Tshwane University of Technology kambe a ni le ku tweni nchumu swi vulavuriwaka ku fika sweswi kumbexani no ka ni nga ri ku landzeleleni timhaka ku na swin'wana swi nge le ku ndliwe hi ku leswi ni swi twaka hi Giyani College vulavulaka i ku yile ku yiveriweni tintambu ta gezi sweswo na swi twa na masiku hinkwawo ku yile ku antswisiweni ku se yi ta amukela machudeni ma nga vulavuriwa mahaxawa a ni swi tivi kumbexani no ka ni nga landzeleli timhaka a ku na lexi endlekaka loko a ku ri na lexi nga endlekaka na mi byela a mi ta va mi ri n'wina tanihi SABC mi swi tiva mi karhi mi advertise ku kumbe mi endla swinavetiso ku University of Giyani kumbe Giyani branch yi ta va yi kha yi pfuriwa or Giyani campus yi ta va yi pfuriwa a ku na lexi nga ku endliweni ene ku swi nga endliwi i ku varhangeri a va landzeleli hi ku swilo leswi vulavuriweni ku swi ta endleka i ku kahle swilo swa vulavuriwa hi milomo mara ku hava follow up ene a ku na progress ku yi nga vi kona i mhaka ku varhangeri lava nga tshama a Giyani va tshame hansi a ku na lexi nga ku xi endleni hikwalaho mi vona swilo kumbe swi le ku endlekeni mara swi endlekela ndzeka swikhwama swa vona swi nga endleka mi kuma yi ri kona campus yeleyo next year va ku yi kona campus mara mali ya kona yi ri swikhwameni swa vanhu ku ma swi twa timhaka ta matiko man'wana na mati a ti sunguli ti-project ti hela yes ta hela ta hela moyeni mara mi kuma ndhawu yo karhi mati ya ri ku humeni a ya Giyani ku hava na ku ntsongo laha ku humaka mati mara ti-9 million ti fambini ene swi fambisa ku yini varhangeri va tshamina va loko landzelela swa vona ku lexi endleka njhani lexi famba njhani vo tshama va ku va ta vona swi kha swi endleka ku hava ku munhu a nga suka Venda ta lunghisa swa le Giyani unless a kha tshama kona nemetweni danje nemetweni nemetweni leswaku leswi va nga swi vulavurisa swo swi tlhe swi vava hi ku va tlhe va vulava ku mene Muvenda n'we mi ri yini n'we ku nga n'wina mi ri yini mi le ku feyileni vanhu vo tala lava va ta va kha va vuyeriwa va nga ri vuyeriweni ku ya hi muyingiseri loyi n'wina varhangeri yin'wana mi fanele mi kha mi yima mi vutisisa ku swilo leswi swi fanele swi ta ka n'wina i yini kambe hi ta twa hi n'wina hi le ka 0860002543 ni pfumeleleni ni sungula ni kandziyala loko se ni vuya hi ta va hi kha hi teka riqingho rero tsundzuka hi ta teka na leswi mi nge le ku kandziyiseni loko hi vuya mahungwini ya misava ya awara ya n'we happy mabokoboko day a ya mahlweni ndzaka leswi hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo ro karhi Afrika Wa Vulavula. tsundzuka leswaku mavonelo ya n'we tanihi vayingiseri na hi nghene helo ka mavonelo ya lamo hi ndlela yaleyo se a hi ku twenini 0860002543 nakona ku ya Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi twi un'wana muyingiseri loyi nhleka
Hey, Ni vula- mita ni tlhavula man. Heri ni nga se twa rito ra xisati. I khale ni nga se twa rito ra xisati la moyeni lowuwani. Hi khensile swinene. N'wina mi ri? na khesa na ku responda ka le ya university Ya. hi leswo ka ku ri ku rhayingisela ti-radio a ta swi minister announce khale ku university yi ta va yi ri kona le a Giyani na vito va nga ri na rona sweswi i Giyani University a ku na mali ya munhu leyi nga xikhwameni xitepe xin'wana na xin'wana xikolo ku sasika ku ri yi announce va ta announce vanhu ya lavulaka sweswi hi lava va nga ti-dispensaka ka swilo leswi swi va ku swi ri kona swi ka swi develop hi lava nga ti-rival ta vanhu lava nga busy va nga ka komiti ya university inkomu Mi nga ku inkomu sesi ku xikombiso xa swin'wana swa leswi mi nga swi vula a hi ntiyiso hi byeleni n'wina leswi mi lavaka ku vula swa hi kota ku vhe swi tiva sweswi namuntlha hi le ka radio la a hi sunguriseni loko mu ku va tivisile va tivise ku ta endleka yini minister ya education u tivise ku university yi pasile a Giyani yi ya va hansi ka ya va ravirani masaku loko na leyikulu ku na n'wana laha hansi ku na n'wana laha hansi na lelewani i n'wana wa Tshwane yi kona u tivisile ministara ntara social ka endliwa ti-this and that mara next year yi ta sungula a ku na mali eka xikhwameni xa munhu a va tika na vanhu lava nga a hi sunguriseni kwala ka ti-this and that i yini this and that leyi nge le ku ndliweni renovation is on yi ndliwa kwihi renovation leyi ndliwa kwihi kwale college a college la a college a did to kwalaya kwala a ku na college se wale ku ndika renovation for university mi ye rini n'wina ro hetsela tools back a hina meeting kwalaya a mi ri na a ku na meeting tools back n'wina mi le ka komiti ya kona ni mi vula swona hi pfuneni hina leswi hi tivaka swona i ku kule ku yiviweni tintambu a Giyani College loko mi ku na renovation swi vula ku next year ku ta va na ma first year ma nga ta ma ri kona a Giyani College 99.9% hi leswo mina sweswani no vula hi ku twa mbilu ku vava hi ku ne ku yingiseleni ka Afrika Wa Vulavula se mara u kona munhu a nga delegate ku ri i fanele a teka mahungu lama a ma haxa no vona ku loko ni n'wi contact a ni n'wi kuma ta ni n'wi bye ku responda ka leswiwani se no responda ni nga lerisiwangi ya matwa a hi ndlela leyi ni kombela sweswiwani hi teka nomboro ya n'wina vulani na muhumelerisi wa mina kwalano mi teka nomboro hi ta kota ku mi hi hlanganisana loyi a respondaka a nga ta hamba a vulavula na hina hi nyika xifaniso xa ku endleka yini na n'wina ni nga mi nyika nomboro ya munhu loyi a fanele ku a vulavula na n'wina ni vula swona ni nge ku na muhumelerisi laha nga mi hlamula mi nga siya moyeni i ta teka nomboro ya n'wina hi ta kota ku yi teka kwalano ku ya emahlweni ku na probleme ni inkomu sesi wa mina maswithu a matimba ya Afrika Wa Vulavula vanhu va hlamula kwala loko ku ri na swiphiqo a hi swi tweneni na wehe kwala mi nga koho hi ndlela yaleyo ni vona ndhuna laha ya ka Siyandhani yi hinde yi hi xeweta a ni swi tivi ku hi wone yini laha loko tirha misaveni ya vanhu phela wo tshama xitsananatsanana kha mi vutisiwa ku mi hakerile xipencele ke kambe hambiswiritano a hi ku timingisela mena 0860002543 wena u ri yini un'wana mingiseri a hi nga va hi ri na yena kwalano tatana Magezi Eric Ncindani nhlekani ahe hello ahe yani kumbe me mani emisini lena a rindzerile ni twa se vulavula hi Magezi n'wina mi le moyeni n'wina mi rindzele yini ku mi le moyeni mi ri yini a le ni zetele va ka ni minyala ni swi twa ku a kala va ma ri busy na mali lava nghenela mi le ku ntweni ni le ku tweni nghena ni makeni papa sweswi hi nga kombela ku hatani mi nghena makeni hi ta kota ku siyerisana all right makeni ya mene nghena impela khale a yimela yinini a ni swi tivi ku nga ku endleka yini mingiseri wa mina ni khomeli ku va
riqingho rero ri ku tsemeni ta vuya yisa mahlweni a hi ku ka 0860002543 lo sala timinete tinharhu ntsena ku ya hi mahungu na misava lawa ya taku hi nomo wa sesi Lilian Hlavangwane 0860002543 un'wana muyingiseri loyi nhlakani Khela buti wa mina minjhani? pfukele papa n'wina minjhani Ne pfukile mhaka leyi mi vulavulaka leyiwani ya nkoka ngopfu. Lexi mi endlaka ku ta vutisa swona ka n'wina hi lexi wena. Me a ni tivi swa ku ni Mutsonga kumbe ndi Muchangani. Hikuva ni nghene exikolo xa Xitsonga ni nghene xikolo xa Xichangani mara na ha ri ku feyileni na sweswi swona hikuva a ni tivi swa ku ni muhlovo mani ka swilo swimbirhi leswi. Loko ni nghena Giyani ni vulavula xona rona ririmi leri. Loko ni nghena a Bush ni vulavula rona ririmi leri. Loko ni hala a Mozambique a Magudi hi rona ririmi leri. Se kahle Muchangani na Mutsonga swi hambana kwini buti? Hello? Hello? ni muyingiserini A ni lava ku ta ku pfuna ku kula swa ku Muchangani na Mutsonga swi hambana kwini ni ta kota ku tiva ku ri Muchangani hi loyi a Mutsonga hi loyi kumbexana hi ta kota ku fikelela swin'wanyana hikuva swilo swo tala ni byeleni i ncini xi endlaku ku n'we mi lava ku tiva ku nga va ku ri na ku hambana kumbe ku fana ka vanhu lavambirhi hikuva ni siku na siku hi na Machangani ya tinyenya kumbe ya tizonda a ku kona laha hi humelaka rivaleni loko u fika hale Joni kumbe hale le vulavula Xichangani i ta vona vanhu va ku langusa tintlangwini loko u fika a Joni na kona va u mumbi njhe Machangani wa vona mumbi njhe Mutsonga se manje Mutsonga na Muchangani swi hambana kwini hi ta kota ku tiva hi ta kota ku dyondza maswisisi loko siku na siku ya yingisela ka Afrika Wa Vulavula hi leswi swo sungula ni nghena nyamuntlha ni lava ku ta dyondza na mina mundzuku ri ndi Mutsonga kumbe ni Muchangani na wa vona swa mhaka ya kahle ngopfu swinene na khensa swinene buti wa mina ku mi tena tlhelo rero hi ku i khalanyana se ni ri kola ka Afrika Wa Vulavula hi tshame hi va na yona nhlokomhaka yaleyo hi va vitana lava va nga na vutivi kambe ke swi nga endleka kumbe xani nhlayo ya vayingiseri lava a va nga se tala ku fika leswi va nga tirhisa xiswona se hi ta va rhamba futhi va tlhela va ta hlamusela ku Vatsonga i vanhu lava Machangani i vanhu lava hi ndlela yaleyo kumbexana na siku rorolero loko hi va rhambile hi ta tlhela hi vutisa xivutiso xi muyingiseri a nge le ku vutiseni la xa ku swi na nkoka ke ku hi vulavula hi timhaka ta ku Vatsonga-Machangani kumbe u fanele hi languta vutomi ku yiwa amahlweni kambe ke ni khensile swinene loko mi tena tlhelo rorolero ku lo sala timinete tinharhu ntsena yi nga se ba awara yan'we hi ta kuma mahungu ya misava hi tekeni n'wana muyingiseri la hi twa ku yena i angula a ku yini ni nhleka he buti mpfukile hi maamukerile se swa mina hi pfukile hi ngo vona hi pfukile buti la ku angula ka leya Vatsonga na Machangani leyi ku ya hi mina a hi tshikeni ku tidunga miehleketo Matsonga na Machangani hi xilo xin'we hi vulavula ku fana hi tsala ku fana swi fana na Mathewula na Valoyi mi va madlela gangeni hinkwerhu loko mi hlaya mi ya le ndzhaku mahlangana se na hina Vatsonga hi xilo xin'we ene loko ha ha kwetlembetana ku na Vatsonga ku na Machikwerhu swi fana loko hi ku na wanuna ku na wasati mara hinkwerhu hi vanhu hi fanele hi hanya vutomi byi ya mahlweni timhaka ta yunivhesiti a ti le ku fambeni ku ve ku na munhu la nga delegate-wa ku i fanele a informa vanhu ku fika namuntlha vanhu a va le ku tiveni ka nchumu u endla yini i ntiyiso hi mhaka yin'wana ya nkoka ngopfu leyi mi taku na yona a va le ku tirheni ka ntirho wa vona va tshame hi switulu a swi nga ta fika le ndzhaku hi vulavula hi swona ku ve va khoma na ti-meeting mara hi nga swi tivi ku lembe leri taku ka endliwa ti-application ku endliwa yini a hi tivi nchumu ku fika namuntlha mara ku na munhu la nge hi tirha hi swona u tirha yini na ku bodo leyi yi hlawuriweri ni tshama kwala Giyani a ndzi tshama ni twa ku na nhlengeletano ya vanhu lava nge le ku languteni hi timhaka ta GCE stroke Tshwane University of Technology a ndzi tshama ni swi twa ku na nhlengeletano kumbexani yona ni tlula na mina a swi kona swilo swa Bootpet vo tumbela hi ritiho a swi kona a swi nga ta endleka hinkwani hi nga swi tivi hinkwani a swi kona ni mi twile sesinkomo
awara ya n'we henhla ka nhloko i nkarhi wa ku hi kuma mahungu ya misava lawa hi nga ta landzela ya tisiwa ka n'wina hi sesi Lilian Hlavangwani hi vo lava hi nge le ku va nga ta hetisela mahungu yalawo nte ri na sivara lowu la lowu ngoveni va kusuka la ka Siyandani i yin'wana ya tindhuna laha ka Siyandani hi vo va nga endli lava hina va hi vona ya khensa swinene sivara loko mi hindzela kambe hi kumeni mahungu ya misava ya awara ya n'we hi nomo wa sesi Lilian Hlavangwani ya sesi Lili eka Malamulele eka Minga u ya fika eka Matiriyani Kamana hina hi 91.3 FM. Munghana Lonene FM Makombandlela